पाउदा IDP सिंगी साक्थुंग चपसाना फंगलु हाइना कोदोमपोपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिलीफ कैम्प ममांगदा IDP सिंगना वकर खोंजंग संगचिनख्रे अमदी BJP लेंगांगना लेबाक ngakpa matamda Manipur machet tana thugaina bhonaba natana karamba singthaninga eba thabak toromlabagi haina Congress leader senior politician Okram Joyna haikre Kurumjari ISTB ki pawmiyang tabiru singbu taram noksari hauji paw sanol bijari Lamding Higher Secondary School Relief Camp amasung Kodompopi Sports Complex Relief Camp Talariba Mori Amadi, Joasampur Miamgi, Pipam Tokpa, No Magi Saktung Sing Pangandabagi Matanga, Nasi, Kodompopi Sports Complex Relief Camp Mamanga, Wakar Kongjang Sanction Cray. Nimit Humnigi Manunda, Tobal Disina, Tabo Oina Pangtorok Tabadi, Relief Camp Tadokjana, Masamasagi, Maramdamda, Chalagani Haina, IDP Singna High Cray. Kongjang Aduda, More 1 number Mapan Kuno Lekaidegi, Housing the Kodompopi Sports Complex Relief Camp Talariba, Ningthokjam Angongna, Zatkiba September Gitarada, Thawal District Deputy Commissioner, Kaurak Padagi, Relief Camp Ki Committee Yauna, IDP Gi Miamga, Unaru Matamda, Thawal District Makaidagi, IDP Singi, Awaba, Kangduna, September Tha Sigi Oinadi, Jeng Hawaii Sing, Election Lure, October Amadagi Hongna, Piragani Haraki. Zatkiba October Gitang Ahunda, Thawal Disina Kaurak Padagi, Chatluba Matamda, DC Masamakna, October Tha Sigi Oinadi Pibangam Laroy, November Tha Dagi Oina Piragi Haina Haraki. Thawong Asna Maram Oiraga, Nasigi Wakat Mifamasi, IDP Singna, Yaning the Bopongdokana, Konjangasi, Junction Mani. Nasidagi Horaga, Nimit Humnigi Manunda, IDP Chingi Saktung, P. Dabataragadi, Masamasagi Yumda Jatnaba, Sem Sadun Lede, Lengang na Piba, Jeng Hawaii Kradu, Fazilaga Tonganu, Angang Singi, School Fee Pawa Tibangamdre, Jeng Hawaii Mahutta, Sel Oina Ontopyu. Mamangda Leramba Deputy Commissioner na Fawa IDP Singi Saktung PBU Haina Kongjang Sangsiluba Matamda DC na Tarakwa Kunya Karana IDP Singbu Kihan Kangan Bagi Tabak Jatakiba Laiki Masimak Laibaktivani Haiki September की तांग तरादा DC का आइकोगी कोदोमपोपी की रिलीफ कैम्प की कमिटी अमदी आइकोगी IDP की म्यूट चिंखरगा उनरगा वारी साबम मतंदा DC ना आइकोगी अवाबसी येंबीरगा सेंग हवाई सरकार ने पीरी बसे तो अरनी नखोगी पार पित्त नोंगमदा मी मगिन पचाम चाम साबीरगा नखोई ने कैथेन काजरो हायरपदगी आइकोगी IDP मयाम हरावदुना अक्टोबर की डेट 1 दगी सारसी अदुगा सक्रिबा आइकोगी सेप्टेम्बर की वालौरुबा खरसिदी आइकोई सेंग लौसी जरूर है अदुना सेंग चाक असे लोरबा मतु अक्टोबर की डेट 1 दगी साबा होरनी हायरा ताकीरपदगी अखोई हराव लागा अखोई लेरिबा IDP मयामदा अखोइना हराव तयामबा DCबु थागत वाई फोंगोखबा मतुंदा इखंग खंगौदना चलिबा सि अक्टोबर की तांग 3 दा अथुबा इमरजेंसी मीटिंग कोल लेरे हायरगा कौबीरगा अखोइबु अदुगी चाक्थुंग अदो पीबा ngमरोय मथंग थागी डेट 1 दगी सारनी अना हायरपदगी मेदम गोइना सेंग चाक पीबसिनदी अइगी अंगांगी लाइक तंबा मयांगी अना आयग यावको मतंग पुबा ngमदबा सेंग हवाईदुनदी डॉक्टर तकपदा हिदाक लेबा यादे स्कूल की फी बेन बरा दि सेंग हवाईदुना पुबा यादबनिना कोई पैसा ओइनो ओंथोपीरो चाकतु थोंगागा थुमदा तोलगा चारगासु इसा सेमौगे अना आयग यंगजगे अना थमजबनी मसिदा दिसिना आइसे अखोगी उपाय लेते तांवानसिदा यारगदी यारे याद्रगदी नोय तौनिंग तौ हाइबदगी अखोई पैसा ओनरबा IDP मयामसिना थोरोगा सोरोसिदा प्रोसेस तौबनी Nakal Amaromda, Moredegi, Lesang Tem Tamemna, Sahi Animakai Halaglaba Irangasina, Relief Camp Singda, Saidang Dune Riba Singi, Saktung, Palibalenga Asina, Nong Manomagi, IDP Sing, Mirai Rakpa Amade, Mokoina Pirakpa, Jeng Hawaii Asina, Hingba Yaraktabanina, Jeng Hawaii Mahuta, Sel in a PBU Haina, Gasegi, Wakat Mipamasi, Pambani. Relief Camp de Riba Singbo, Manaba, Mityang Yangduna, Imphal East Amadi, West de Riba IDP Singna, Pangba Saktung Sing, Relief Camp Anyasidasu, PBU Haiki. Relief camp da laiba akhoi yam ware akhoi gi iramdam akhoi gi yumduda akhoi bu athuba matam da akhoi bu halanbiu akhoi isa isu koi lairik tamhanba matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯒꯨꯂꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯦꯡ ꯈꯔ ꯍꯋꯥꯏ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDP ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯥꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ DC ꯗ ꯎꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯗꯣꯝꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ BJP na luchingba center amadi state lengakna leibak ngakpa matamda Manipur machet tana thugainaba honaba natana karamba singthaningai oiba thabak tawramlabage haina Congress leader senior politician Okram Joina Indian National Congress na nationwide signature campaign Bhot Chor Gadi Shor haiba slogan lauduna miyam golena na sangsilakpa khongjang ge saroga ma oina ngasi Imphal West ki Konthojam SC ki barung delariba Awangjiri da signature campaign pangthokpaga loinana miyangi mifamda haikre 18 Konthojam Block Congress Committee na senuna Awangjiri Mayalekai Community Hall da pangthokiba thoramadada Wangkhem SC ki MLA su oiriba MPCC ki President ke Megachandra AICC ki General Secretary Manipur in charge Christopher Trilok yauna Congress ki luchingba kayana sarab yaki Ozoina makha tarduna BJP na bol khakta natana Manipur Assembly da nga machinjak lebagi wathok amadi IDP singda pijanaba thum lebagi wathok kaya asida Manipur miyambo yonthoknaba honabada awaba leitraba BJP party ni Manipur kaheloi Manipur gi saktam ngakani hairamba BJP gi MLA singna ngasidi Manipur thugaina basili masida center amadi Manipur gi luchungba kayana yengduna leiri haiki Manipur kanana kandori Manipur kamain kandori mayam kanbiyo sida moy yakhi nga se masina ji Manipur kandam gi wa de assembly da amuko kanadriya ngasi Manipur thugai ai je Congress na tiya communist na tiya Manipur ki MLA walaga Manipur ki mantri waiba ai bisnabu Manipur thugai ai bismo masina haibe aro leibak si Manipur nga kani Manipur ai fadam khangani ai kana Manipur prajana tha kiba MLA hukugi manunda MLA tara BJP de leibu ka mudra Manipur thugai ni hai BJP no huran da sibu leibu ko ngangari ni vote ne vote to rate BJP no huran da sibu leibu ikoi di moirang da thumlang ni phungai le Manipur Assembly da mo nga masinjak leibu da lupa karo ko mapan kai thena na naina aina mayam thamdegri ne Quran bisna ate yena kha nga mayam da pachal sukul Quran ai haigala to assembly yoga na BJP da vote bi bai ni itong thoriya na kuila sibu ni itong huja sibu ni ai ja ai na sibna ti ai na ai miro isha isu mayam alam rumne MPCC Manipur Pradesh ki Kisan ki Chairman Laishram Nandona miyam gi hakmatpa democracy ki wahanthok lehendraba BJP dagi matam chupada lapthok na leiduna isagi hak kanja hobagi tanja du lagle Congress na ngasi loriba thodang asi Congress party gi nate Manipur miyam amade India da leiba mipong khuding makini maramaduna Manipur thugaina basinba bod hura laga leingakba BJP dagi lapthok na ba honariba sida mipong khudimakna saruyamina si haiki ngasi BJP gi asoi ba mayam asida ngasi Manipur India election mayam ama tawre adu hura laga bijinda sandra ka bodkar kada lebak sasor pa ye ba gomeni ngasi India da leba atai state da leba singasu aduna asibu mayam ji Sri Rahul Gandhi ji na punamakhi bharat padagi ngasi asuki mati ngasi Prime Minister Narendra Modi ase ma siedra lotna khamduna lairabani Botchor Gadi Chor haiba program ase miyam punamana sogammi deduna ngasi haiba isa kana soitroga Sri Rahul ji na Supreme Court ta haiba thopasi yadi haiba se haraga da phai to robinam tani ngasi punamana miyam amtang thamoi chena
राहुल गांधी जी ने तौदे थबक से माय पाक ओइरसनु हाइना अमतम फलाउसि लाउमिनसि अपग्रेड तौख्रबा स्कूल अमबु सादा कुंड्रा हुंदोई पास तौदे हाइदना डाउनग्रेड तौफम थोकते डाउनग्रेड तौनबगी फिबम ओहेललिबा ओजासिंग जेराक पिफम थोई महैरोई लेट्रबा गवर्नमेंट स्कूल की ओजासिंग तोलप तंखाई पिफम थोई हाइना एमएलए सरोखाइपम राजेन ngasi इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमसांग दलेबा प्रजा हायर सेकेंडरी स्कूल की नौना साबा असेंबली स्टेज संगाबा अमसुंग स्कूल अदुगी लिटरेरी अमसुंग कल्चरल मीट हौदोकपगी थरमदा हाइक्रे थरमददा स्कूल असिगी मैगजीन फोंगदोकिबगा लोइनना हंदक पांगथोकिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल कला उत्सवता मना फंगनकिबा महैरोइसिंगबु मना पिदुना पुनिंग थगतकी एमएलए सुराखाइबम राज्यन मखा तादना प्रजा हायर सेकेंडरी स्कूलना स्कूल एजुकेशन की मथक्ता एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज सिंगदसु पुनिंग चंगली हाइबा थबकना उले गसी गवर्नमेंट की स्कूल खरदा तंब फंगनदे अदुगा स्कूल खरदना महैरोइ तंबिनबा लेते मसी करिगिनो एडमिनिस्ट्रेशन फत्तबा ओजाना थवाई यावदबगिनी ममा मपासिंगदी मचासिंग महि तमहनिंगी प्राइवेट स्कूलदा चंगलिबा सेल पुथोकपा ngamdaba लेतबा नते मखोइदी कदाइदा तमगनी गवर्नमेंट स्कूलना शिथरिंगै अदुगा प्राइवेट स्कूलना फगलिंगै ड्रॉप आउट महैरोइ मसिंग हेंगलकपा ताबनी मसी खुनाइ असिगी अफबा ओइरोइ थबक तबु मतमदा सिंसियर ओइबा डेडिकेशन ग लोइना थबक तबु ताइ मियामगी मिहुसु पुचल सेंगबा ताइ सिंसियर ओइद्रबदी गवर्नमेंट सु फरोइ हाइकी 33% पास तौद्रगदी स्कूल दु डाउनग्रेड तौगदबनी हाइबा गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट की रूल जी करिनो मदुदा लेबो ओजासिन दुइना पनिशमेंट पीगदब नत्रो स्कूल डाउनग्रेड तौगदब नतेबा लैरिबा ओजासिन लैरिबा एडमिनिस्ट्रेशन पूरिबा सिंगदुदैदा मकोइदा पनिशमेंट पीगदबनेबा करिदगी गवर्नमेंट स्कूल नंगसी पास तौबा वालिबनो छात्र लैत्रिबि मरम करिगिनो एडमिनिस्ट्रेशन फेन होइबा मदुगी हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस होइरिबा अदुगा लोइनाना अखोई ओजासिंगदुना मथौ नितीदुना तौदबदगी स्कूल छात्र लैत्रिबने हुजी गवर्नमेंट लाउखखरे हप्ता आमदा सैटरडे संडे छोटी थायना मणिपुर लाउथोखरे मोइ थबक फजना ड्यूटी नितीदना तौरे हादना मोइदा मतमदु पीरिनेबा मोइगी मोइ मणिपुरदि पुंग 12 12 कारकनी अमदा लोइनी ऑफिस दा चलसोंगसी ऑफिसर अमा उनगेन चलसो लैबा फंगोइ थीबा फंगोइ गवर्नमेंट से अखोइना पाइबा ngamdana खोतना अनौबा गवर्नमेंट लाबा अदु हेतारगदी छात्र लैतबा स्कूल दा ओजा ओइबा मयामम लैसे तोलोब तंखाइ तंखाइ कक्कदौने तोलोब मथौ तौद्रबा मिदुदा कैरोबै तोलोब पीगदेनो मणिपुर की अहान बोयगदबा पलेन पंथौ निंगसिंग निमित थौरम पांथोकबगा लोइना पलेन पंथौ कौंसिल लुप की थौपुगदबा खनख्रे पलेन पंथौ कौंसिल लुपना सिंदुना निंथौखों खा खुनौ कम्युनिटी हॉल दा पांथोकपा थौरम अदुदा पलेन पंथौ कौंसिल लुप की प्रेसिडेंट ओइना नावरेम जिजमनी मैटै सेक्रेटरी दा सलाम बिश्वजित मैटै ट्रेजरर दा ओइनाम जोयचंद्र मैटै अमदि एजुकेटिव मेंबर दा मियोय तरु येनब लैतना खनखी लुकी मरु ओइबा थौपुबा अमसु ओइरिबा सलाम संगाई लुवांग चाना मियोय बखोइगी मिटना उबा ईश्वरदी अपोकपा अमदि अपोकपिनी हाइबसि अखोइना खंगलबसु मखोइगी ओइबा थौरम नुमित अमा लैतबना मखोइबु थौनिजबगी अवाटपा अमा लैरिबा असि मेखनबा अमदि अपोकपा अमदि अपोकपी लैखिद्रबा अमदि सखंगहौद्रबा खुदिंगमकी ओइबा अपोकपा अपोकपी खुदिंगमकी मफमदा थौनिजबगी थौरम ओइना ngasi gi numit october gi tang 3 asi lupna lepcharaga numit asibu palem panthaugi mafamda thonijabagi thoram asi pangthokpani haiki pai mai se paidagi luba adugumba laini ipai mana pokpirakpadagi aikhoina ngasi saruptana moina mahi masi tambiratana punamak si mahana pibirambani adubu ipai ma se khoina saura kan khoina mapung pharakanda khoina mapa mama oiraba kanda ipai ma buning singdaba asi aikhoigi asonbani phattabani khanarakpadagi miyamna punjalleraga adumba sai khudingi ipai ma sing thoram mana ama pangthoksi haidana october gi tang 3 ta tausi haidana lemnabagi matung thagong kha khroda leiba oinambi joina mafam mase puthokpi dan simbi langbi dana aikoi miyam se tinjabani lamdam gi leibiri ba alla malai guru silna manom pang khai khibik rei sa kuna makna ipai ma bu ningsing jaba sigum thorum masida mapung phar bi इंडिया के सिटीजन खुदिमक मणिपुर दा खुंदाबा याय मपु सादना मणिपुर थुगाइना भोनबदी यारोय हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी की प्रेसिडेंट सपमचा जादुमनीना सौमुंग कवि खुंजाउदा इंडिजिनियस पिलर माइकुम हांगतोपगी थोरंदा थौरंग मरी लेना पाउमिसिंग दा फोंदोक्रे फेडरेशन ऑफ हाउमीना मपुंग ओइबा थौदांग लौदना
yek salai leba furuk kun mangagi luchingbu singna saru yaduna sagalakiba indigenous pillar maikum hangdokpagi thoramaduda tongan ba yelhomi furuk kun mangagi musingna saru yaki thoramaduda Federation of Haumi gi President Sapamcha Jadumani Federation of Haumi gi Core Committee gi Convener Samuel Risom Vice President Dr. K. Hirakawi Sau Mungkawi Khunjau gi khulakpa gangumai kamsona chingbana saru yaki Thorongamai lenena Sapamcha Jadumani na makha takibada Manipur ngakpada puruk ama khaktana ngamloi yek salai leba puruk khudimak amatu aina pulaga kangadabani yek salai leba maitei khaktada tangkhul khaktada kabui khaktada Manipur kalu haina inthokpana yaroi yek salai leba puruk kunmanga pundaba yade ekhoi yelhomini haiba khaminaba UMBSC yungbani yelhomi sing punsindrabadi lamdamasdi leiba yelhomina tabasingna lamdamasigi mapu sana bahonara lebasi thengnaba ngamloi ngasi maikum hangdoliba UMB asina yelhomi singda thongna ama piragani haiki Ipak iramdam sigi yellomi sing na iramdam singa kadamani aikogi ipa ipu sing na iramdam sida aikogi leiba hoi khudimakta yellomi phu khudimakta ipa ipu sing na sinabiramba iramdam se makogi masa masu oriba iramdam sigi yellomi khudimangna ngangmina basangi RK Mepaksna Memorial Trust amadi Jurachan Higher Secondary School ga khusanmaduna sahi ama chumna satharakiba RK Mepaksna gi chamasuba what anniversary gi thauram ngasi Jurachan Higher Secondary School gi auditorium da lotion kre thoramadida RK Mepaksna na iramba add to grammar haiba lairik maitei meg edition da phongdana miyam da khusinaki thoramadida eminent writer Sanasam Umananja amadi Jurachan Higher Secondary School gi principal state teacher awardee Kolem Mem Jombina Athuiba Mithungoina Saru Yaki Thoranga Mailenena RK Mepaksna Memorial Trust ki President RK Dilipna RK Mepaksna si Manipur gi ihan hanba publicity officer oirami maramaduna English singini mapandegi ngasi phawba mahaki mingda journalist fellowship award piduna lakli English mga samapan humpu humdoida matamadugi metric thagadaba mahairoi singi khanduna English loan bu iba paba ngamnaba mahangna add to grammar haiba lairigasi Bengali amadi English loan da iduna puthoki mang iramba lairig adu hauziki mahairoi singna amuk paba ngamnaba maitei mekta handoktuna mahaki sama suba mapokomon reshinbegi tharamasida nongna phongwani haiki 1949 की अक्टोबर की तांग 15 दा भारत यारो मतुंगदा मतमदुगी चीफ कमिश्नर रावल अमर सिंह ना आरके मैपाक्सना की जर्नलिस्ट की मवोंग सी उबदगी महाकपु नवंबर की तांग अमदा पब्लिसिटी ऑफिसर ओइना मणिपुर की यहान हनबा पब्लिसिटी ऑफिसर की फमसी पहनगी पायरब मतुंगदा मतमदुदा राजनीति की थबकसु तवनिना तंगाई फदब खरदगी फमसी थादोकना दिसंबर की तांग अहुमदा थादोखी 1963 दा मैट्रिक तम्मिबा छात्र सिंगिदमक्ता इंग्लिश लोनबु नियम सुमना इबा अमसुंग ngang ngamnabagi damakta add to grammar haina Bengali mayekna English language gi damakta phonghi bani ado ngasidi छात्र सिंगसी Bengali mayek paba ngamdrabanina inong nong na maitai mayekta hairiba 1963 da phongbiramba add to grammar gi series singasi phongdokchai Sainik School Imphal gi All Boys Association de pangai delaiba school asigi campus ta ngasi pangchokre nimit ase hayang pangthokadaba Sainik School Imphal gi yangkhai mari suba rising day gi mangoinana pangthokpani school asigi ex cadet singi nimit asida school gi oja sing ex cadet sing ikai khumnaba utki thorom makha chatharapo oina Sainik School Imphal Alumni Association ga Sainik School Imphal football club ka friendly match ama sanaki tungda volleyball basketball amadi cultural program singsu utki Recent advancement in semiconductor and emerging device for chip design gi matangda nimit mangani chuma sathagadaba online international workshop hokdokpagi thoram Department of Electronic DMU na IEEE Silsar subjection ga kusamnaduna Danamajuri Platinum Jubilee Hall PG Science Block da pangchokre thoramadada DMU ge Vice Chancellor Professor San Babu DM College of Science ki Principal Professor KSS Birwal IEEE Silsar subjection NEET Silsar gi Chair Professor BK Royne chingmuna saruyaki thoranga mailenana BC San Babuna semiconductor gi lamda Indiana kumang sanction haudrabadi
इकोनॉमी डिफेंस टेक्नोलॉजी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन खकनतना अखोगी नोंगमदा संगदबा याद्रबा पोलमसिंग सस्टेन तौबा ngamloi इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना मालेम की होंगलक्लिबा अमदी सेमीकंडक्टर मशीन लर्निंग की तंगाई फदबा खंगदुना इंडिया की सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के दमक करोड़ 4,400 खाक्तुना सेमगलक्लिबा सिदा अखोइना इंडिया बु सखतपा अमदी डिफेंस टेक्नोलॉजी की लमदा मालेम के लेबाक सिंगी मनुंगदा मांगजिन थाबा लेबाक हेनबगी दमक महरोइ सिंगना थवाई हक्सांग यावना सेमीकंडक्टर की लमदा थबक पाइखतपगी तंगाई फदबा लाकली हाइकी When such kind of initiatives are taken up from the side of government of India, we as a scholar, we as an academician, we as a stakeholder of our society and citizens of the country need to embark on this particular train, and we need to sharpen our own skills and knowledge in this particular field. RSS की चही साम सुबग मैलेना नुपी सिंगमु मरोमदोम लेप्सबा ngamdaba सप्त शक्ति संगम कोनुंग ममांगद लेबा बाल विद्या मंदिरदा पांगथोखरे विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुरना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का खुसर मदुना पांगथोखिबा थरमदुदा बाल विद्या मंदिर पैलेस कंपाउंड की एलुमनाई महारानी हौबम अनामिका शिक्षा विकास समिति मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हेक्रुजम जोयवी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर RFCD चखेलम्बम थबा रिटायर्ड डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर डॉक्टर के सोबिताना चिंगबना अखनबा मियोइसिंगोइना सरुयाखी थरमदुदा सरुयाखिबसिंगना मणिपुर की नुपी सिंबु करमना मतिक मयाई पीगने हाइबगी मतंगदा वफम क्या फोंदोंगनाखी कोरोना की लान की मरु पोसे कईनो है सुंभम नभम खादना नुपी अखोसे करी थबक तौगदगे है पोतुनिको मरमदी पुक यावदना लाउरीब खोंगीब तौरीब नुईब मैम से पोट खाने पुक्तुने नंबर 1 मरमदी पुक्से कमायना अखोइना कन्ब ngamगदोइनो पुक्सिगिदमक्ता अखोइ करी थौदांग लौब ताइ हुजिकी सोसाइटी से हाइबोदो दरकार ओइब सुमाय तौदन आइगी जर्नी सिस्ता ब्लू ओशन एकेडमी ना फैशन इंस्टीट्यूट रन तौरमे आई सामा फैशन डिजाइनिंग लोरे देहरादूनदगी ब्लू ओशन एकेडमी फैशन इंस्टीट्यूट से हस्बैंड एंड वाइफ इबानी रन तौरे विड्रो वुमेन अदगी ऑर्फन वुमेन्स मैम फ्री द ट्रेनिंग पी सुमाय तौदन मेकअप की ब्यूटी पार्लर की अदगी ड्रेस मेकिंग की फैशन डिजाइनिंग की सुंबा सिगी हिरम मैम सिस्ता चाही तरा चुमना हाय तारेको ट्रेनिंग से पीरा अखोइसे लाखिबा सो मेनी प्रॉब्लम्स मैम अम थेंगनागी को आई लाइफ हयेंग पांगथोकदोरिबा मेरा हौसोंगना लाकपदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टी सैजबर्जना मियामदा एफा पाउजल पिरगली कुमयसन लाकपदा इंगतप्पा नुंगा याइफबा अमदी चिंगतम अनिगी लेनरिबा मरियदु हेना सेसनबा ओरसनु हाइरी थौबाल निंगोममदा लेबा एवरग्रीन फ्लावर्स EGF स्कूल की 38 सुबा फेलिसिटेशन फंक्शन पांगथोकना स्कूल अदुगी थोइदोक हेंदोलबा माइरेसिंग अमदी ओजासिंगबु मनामतुम पिदुना पुनिंग थोगतपगी थौरम ngasi स्कूल कैंपस ता पांगथोखरे थौरमदुदा थौबाल कॉलेज थौबाल की प्रिंसिपल प्रोफेसर असेम नवचंद्र स्कूल मैनेजिंग कमिटी EGF की प्रेसिडेंट हुइरोंगबम इवोहल चिंगमना अखनबा मिथुंगलेन सिवैना सरुयाखी लोइनना स्कूल असिगी लायोइख्रबा फाउंडर मेंबर सिंह ओजा सिंह अमदी माहिरोइ सिंगी फोटोदा हैकल लेका तमदुना इकाई खुनब उठकी अमदी मिनिट अमा तुमिना लेपतुना अवाबसु फोंदोखी थौरंगी सरगम ओइना स्कूल असिना सही खुदिंगी पुथोकपा स्कूल मैगजीन अमसु फोंकी माहिरोइ सिंगना जगोइ इसैगी थौरमसु पांगथोखी नेशनल हाईवे चाम 53A मयाई लंबी मतम सांगना सेंबिदबा सीवरेज प्रोजेक्ट फेस अनिना तौखाइरंबना पिसुम थोंगदगी खागेमपल्ली फावगी लंबी असिदा ngaihak laitana accident thokpa nong taragana lekhomna chatpa yadaba amadi nungsa saragana ufulna nakyeta tariba miyamda sauna kaiba pibana maram oiraga khoisaung raba miyamna pisum thongdagi khagempali fawgi manungda leiba club maira paibi amadi kaithel phambi singna ngasi ayu pisum thongdagi khagempali fawgi lambi thingjinbagi khongjang sangsinkhre खुदक्तगी लंबी थिंजिनखिबदगी लंबी अस्ता फाउदुना चलिबा मियामदा साउंड अवाबा मायोगनाखी पिसुम कैथल द पोट जोंबी नुपी अमना ISTV न्यूज़ दा लंबी असिगी नागयता ड्रेन अमता लैतबना लंबी असिदा ngaihak laitana nong hek chubugaising थुमबना लंबी असि यामना तोइना काइबनी मसिगी मथक्ता मतम सांगना सेमदबना लंबी असिदा ngaihak laitana accident थोक्तुना मिसी मिना यरकपदगी लंबी असि थिंबगी खोंजंग असि संचिलपनी लंबी थिंबगी खोंजंग संगसिनबदगी खुदक्ता
ꯅꯨꯡ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯜ ꯇꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯊꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯕꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯒ ꯖꯦꯜꯗ ꯅꯝꯖꯜꯂꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯣꯡꯕꯟꯁꯦ ꯁꯣꯜꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯃꯦꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯅ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯁꯤꯗꯪ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯜꯂꯝꯃꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯄꯜꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯄꯥ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯗꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯌꯥ ꯇꯦꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯟꯗꯨꯅ 64 ꯁꯨꯕ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛ 2025 ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯦꯗꯜ ꯐꯣर ꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯗꯤ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯀꯥꯔꯗ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯝꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯋꯥꯡ AOC ꯍꯇꯥ ꯄꯨꯔꯩꯔꯣꯝꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯃꯈꯣꯡ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯃꯃꯥꯡ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯑꯣꯚꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕꯗ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯕꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ, ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯍꯝꯕꯔ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯇꯦꯔꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ PCCF and HOFF ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ, ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2 ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯕꯨ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ 9ꯗ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ The purpose of the cyclothon, if we see cycle being an eco-friendly product, so we prefer bicycles because it reduces the carbon emissions. Moreover, it is good for health, and it also shows the harmony, the commitment of the people for maintaining the habitat and maintaining the harmony between the human beings and the animals. And there are many cycle rally are being organized in all the districts in Manipur by all the forest divisions. So various programs we are organizing, and on the final day, that is on 9th of October, we will be having various good programs which will certainly good for the protection of wildlife and their conservation in the state. ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯗ ꯂꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ꯫ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ꯫ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ, ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ, ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ, ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ꯫ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ꯫ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯃꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯗ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯍꯥꯎꯔꯩꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥꯒꯤ ꯕꯦꯟꯆ, ꯗꯦꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯍꯜꯂꯣꯟ ꯑꯉꯥꯡꯂꯣꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯍꯥꯎꯔꯩꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯎꯔꯩꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯌꯥꯅ ꯊꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇꯕ, ꯅꯣꯡ ꯌꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯛꯁ ꯕꯦꯟꯆ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ
Manipur lenga ki mai lenaba sengda kayarak hairabasu thabak oina onthoraki Awabasi Kohonbibagi Damakta Club ki advisor amadi school ki headmaster Muhammad Wahazuddin na director da hairubada Mairui Singi Khanduna awat papirak pasida thakatpa phongdoki Haurebi Makhalai Kai, Hai Madrasagi Hauji Lairiba, classroom machine Sudabana, Awaba Karadi Adum Mayuknari. Mamanga, class 3 to 10 Leramani Aduba, 2019 da government gi Tokibo order Amagi Matungina, class 1 to 10, Punshin Manamara Moiraga, school Sigi Ojasing Amadi. Satra Singda Awaba Mayuknari. Awaba Mayamasi, director na Kokan Bibai Damang Amkai Laitana Tagachari, school Sigi Award Passing, Makata Rakpada, Amuk demand or Pada director Gi Maikagi, Award Passing a Simen Sindirakani Habagi, Chitna Tazabadusu, Tamzari. Lilong United Club LUC Amadi Assam Rifles Kakusan Maduna, no Mugi Oiba, Lemna Layang Bagi Kemama, Usoi Pok with the Leba, Lilong Horebi College Ki Grounda, Pangtokre. General Medicine, Orthopedician, Gynecologist, Dental Surgeon, Pediatrician, Medicine, General Physician, Chingba, Kayagi, Specialist Dr. Kianasa, Yadana Pangtokiba Kem, Aduga Mari Lenena, LUC Club Ki Convener, Sazat Buya Mayumna, LUC na Sapong Padegi, Masamo Faba, Tinzang Kajang Daba, Naidayak Daba, Lubanan Wakunai, Amasem Nabagi Pandamda, Sangshil Aliba, Clean Lilong Mission gi saruga mo oina lemna layang bagi kemasi pangthokpani kemasi da mapalam dagi lapa specialist doctor singkana ana layang chathaki loinana mathok taba hidak laktak singchu lemna phanganki LUC na sangchilaliba mission gi manung jana khunai asigi damakta makhata nasu miyamgi khudong chanaba leptana sangchilaki gani haiki kemadu da miyoi kyana khudong sab loki Kuman Salai Film Production gi banner makada Oinam Inausa amadi Oinam Ongbi Pakpi Devina present tawduna Nauba Kuman na puthokadaba Lonthok da Thamoi haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifathongni thauram ngasi pangthokre Nambo Loremba maning lekai da pangthokiba thauram aduda senior actor Ningthauja Zevida amadi actor Ratan Mayang Lambamna athoiba mithonglen singwaina saru yaki film asigi story Lamjing Thok screenplay Momosa Konthaujam amadi director Inausa Khundrapamni film asida Sadananda Hamom James Saikhom na chingba maru oiba mamiroi singna tongan ba saktam langgadori film asigi cinematography Sanjoy Jingangwam editor amadi audiography Hai Sanjit Nauba Kuman lyricista Dalom Gurumayum amadi Gini Max Sana singer Azem Mastam Pusparani amadi Susmita music da Deep Sinam amadi Lamyan bani Tharonga mari lenana wangang loi singna wafam kya phongdong naki Moirang Gilaisoi Pata KK Moirang Kanglerol Kanbalumna Asobo Thaudang Logduna Ibudo Thangsing Laikol Nungi Amaibi Kya Galunana Laigu Eva Thorom Kya Pangtokuna Kombirai Amuhana Hingarana Bapanam Galunana Kombirai Thaba Hokre Ibudo Thangsing Laikol Nungi Thangsing Seba Mandal Famnaiba Cherak Loishang Laimaningol Amadi Moirangi Manung Dalaiba CSO Amadi Lukya Kusamaduna Amadi Moirang Miamgi Matengolena Kombirai Thaba Duga Mailenana KK Moirang Kanglerol Kanbaluk ke secretary Hemamcha Saitjit Mangangna Mafamasi Hana Kombirai Hobi Komjau Haina Pauk Songna Ahangba Lamjau Oina Lerami Haina Akhang Haisingna Taklami Adubu Haujikti Akoibagi Miyamna Tapna Lam Khopsin Narakpana Masidi Mafamasi Pixele Adubu Puari ki Leramba Mafamasi Kananaba Amadi Mafamasta Horamba Kombirai Sing Amuhana Hingal Handuna Mafamasibu Miyamda Sakta Naba Wakalonda Ngasidagi Laigweba Thorom Kya Kalunana Miyamgi Matengolena Kombirai Si Amuhana Thaba Hobani Mafamasi Kananaba Lenga ki Mairenaba Department Su Thaudang Lohaningi Renana Mafamasibu Kanba Haibasi Aikoigi Puari Kanbani Khana Miyam Punna Thaudang Lominasi Hainasu Apil Tawrakli Hanadi Hariba Mafamasi Aduki Matik Chaw Kopat Lamjau Harakan Sudum Kangram Haitare Adu Ngasidi Sum Pixilakpanina Hariba Mafamsi Koina Kalhodragadi Sum Mangi Bagi Film the Leba Langak Nasu Sigumba Maruiba Mafamse Kogi Puari Se Munna Tijin Birakanda Mateng Tobiragadi Hariba Mafamasi Kanbada Sowa
ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯑꯃꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯟꯒ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯔꯕ ꯁꯣꯏꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯛꯇꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ 32 ꯁꯨꯕ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛ 2025ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯔꯦꯟꯖꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯣꯉꯥꯃꯣꯟꯗꯨꯝ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯣꯅꯨꯁꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯝꯂꯦꯟ ꯄꯥꯠꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯏꯗꯦड ꯕꯥꯔꯗ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯇ꯭रेल वाक ऑन नेचर सफारी साइब पन्नुमदा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस तवालगी डीएफओ डॉक्टर एल जयसिली की मियंग मखादा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर कक्चिंग हुइड्रोम सुंदरना लुचिंगदुना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मोदु सोई चिंगदोल अमदी पुमलेन पाता चटकिबा ट्रेकिंग अदुदा कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज की मनुंगदा लैरिबा पिट ऑफिसर सदिक लाइरेंबी जेएफएमसी की मेंबर सिंह लोकल वॉलंटियर सिंह वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट सनासम चिचरंजन अमदी वाइल्ड लाइफ वार्डन एम ओपेन सुसरयाकी खोंगजरादुगा मै लेना रेंज ऑफिसर हुइड्रोम सुंदरना महिरोई सिंगदा निंगथमथा संगलकपगा लोइना पास सिंगदा लमलकी उचेक सिंग सक्ताबा हौरगले हाइरजुना उचेक अमदि सा सिंगबो हापिरोइसी मखोइबो ngakpi senbiduna लोइनासी हाइकी नकल अमरोमदा कक्सिंग फॉरेस्ट रेंजना रेंज असिगी ऑफिसदा था असिगी हुमदगी ट्रेनिंग कोनी थोइना सरुक यादुना नुमित हुमनि चुपना चथरखिबा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ऑन मशरूम एंड LAC कल्टिवेशन थौरमसु लोइशन किबगा लोइना सर्टिफिकेट सु यंथोखी लोइशलकपदा मरुबा पाउ अमने पिजरी IDP सिंगी साक्थुंग जबसाना फंगलु हाइना कोदोंपोपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिलीफ कैंप ममांगदा IDP सिंगना वखत खोंजंग संसिनख्रे अमदी BJP लेंगांगना लेबंगापो मतमदा मणिपुर मचे ताना थुगाइनबो होनबा नतना करंबा सिंथानिंगा एबा थबक तौरमलबगे हाइना कांग्रेस लीडर सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ्रम जॉइन हाइख्रे हजि फाबगेने दियासिबिने पिजेबे मणिपुरी पाव मतांग सलेजरे मियंग ताबिब सुंगमु kana खुरमजरे